Motibamu Tobotike, Deni Pakamalotical Leadership and the Bible, the Sonsri Takeko Kenda, the Spiritual Library, according to Itaklo Tamalo Tami, Le Pakamalo Negineba do Tinya Ato, Takeko Kenda Agri in a law, Taniane Pakamalotical Ligre Brine law, Sokata Pokeo Tasue. Patabuyo, Patai Puedo, Tassiblique Nala Vidini, Turquater, Panapana, Sopana, Pano, Dopa, the Kukia, Lenata, Takanyo, the Blinapo, Pune, Mabakasa, Tapitama, Topasuba, Nabakasa, me, Toro, Siblique Nala, Toronari, Letama, Loli, Brita, Keko Kena, Punekasa, Dopa, Suikepa, Pritana Kela, Siblique Natena, Creamy, Hula, Payo, Ami Libri Takalu 2 on in the away where the pair Seduter Saboteur, Sivedale, Aweda, me like a port Takapuka Pro, do Akasamu Paki, or Loti Lose, do Sutoke, Takela, Akalu, Sokomo, do Masoki, Tadeba, Sada, where we do. Sino le ta ku kanyo ta su twe le ta tho tho we ne pa plata ku sa ta bu su kri ta meta no ku sa ta bu su kri le meta final revelation udo la ka po udo su ko mo ka sai wa le pati o te te ga aki akasa amu po aki wo loti lo se o su to pata de ba kel do maso ku pata de ba wi do o se no we da le se no we da le you are su twe le ta tho ni lo we me ta klu tu le li bri le apa plato ka sa kri le amieda the final and exact revelation of God lo we me ta loti lo se ine lo do pa kweli li de Batra Radida Tedale uncertain way on it. Clinton wet at Taloti lo sebu, Basaki and it di mopa, no mopa le nyakota sutana to le primesi linya wine tedale li sopolu queni poagri bripo, without a way mira. Sopolu ta que do sopolu ta que on it. Pamaluki le agri clora patele tamuloti lo se tale sopolu ta que basakene do di talo solo te do mopa pipu ta sutana to ne do yeri paradimira sopolu ta que ine lo do away no away quera sumata je ulene suda pagri bripo te pa le o lo pri lo prane no generally through to be a group of Jewish Christians who were known personally by writer, no? Pa kweda rene tinyawe Judah, pa Judah pule lo pri lo prate pa inelo. Literary style on it, takwe ki wone we mera logical argument, no? Weda katu bagi bawo udo akopione udo atagilo bolu zitapa ale pwe ine lo litibe akewo le batapa plato the sedu re no a sedu turn mera yuata lo planelo Christ God's revelation when it say su krini me kasayuale patio te tega atalo pla ame to loti lo se ine lo akuda ne de tahi palo le potreto kine weda ye mine no tahi palo le so do te puane me da drifting lo first one ine we me da drifting me le psuke na ke psata mu isu kri ni me kasayua wi lo kione ane de Tato kama takwa same klu miu kuzani rata sutana tipa tagu taklu de yualo weda no lo tweak we weda ine lo sadu chi on de sadu chi sabu ye per sadu te sabu huone Christ greater than angels no talu sai sukrine do ni di klu pa
do do ni di so mu she lo away ni he ga tapalo kimi to me on unbelief no mi tanna aku da negative suta how lo tano pattern so do lui do so do je no Christ greater than Aaron high priesthood talaga sa Christ ni do ni di so haro le ameda polita adu ine lo away on ni ta hiplo ni ane meda spiritual babyhood a copione de pole tu taklo matari do pota do baba uri da tanu ti do pota tika te tiri ba ine lo do lui mitimione sadu nui sabut patila sadu te sione Christ greater than Melchizedek, no? Because I secret do ni di a copione ni qualita do so Melchizedek, the originator of new covenant and fulfillment. That because I secret me quale new auto ta olo po do ta malato pueto ta olo inelo. Yakatakani is said to see that Sichian is Christ, the author and finisher of our faith. That is I secret me while a new auto pata sutana do mawiki weda. Di pata sutana finisher of our faith in the law. Where one year falling short. Now a copy of pata muta toba. Le ta sutana apato when in the away tedale. Naba umutoba ke nataba umutatuto to toba. No tasutana apato te away any warning. The legislator said to see the final words and encouragement away any ta he palo tagato legislator ta he balo tagi mopwa le li brion mera God's redemptive revelation in Christ because I should create ta uke koke ta male prasat tabu kasayo ta uke koke ta male prasat tabu Yesu Christ apu ine lo ata to ne away da ni to do pa suke na keta no pa phata te phane ati tanyo kui ata sutana le kasai Yesu Christ apu te mi me ko ne do he ba di to do kamale pwe ta kasayo ata uke koke le wete wo away ne meta kasa creata pita ma no te phani ne pakaba ma o di polita ado le atiga panita away intersexual prayer as high priest law le chitika ne di do pa cri positive pane ko le o pwe no ko le o pwe la le ta sutana kasayo apu ne lo do le chitika ne atato ne no pa plato da tu taklo ata meta no le lisosri aloli apu ne finalize yo bata marketer ki le kasai su creata pita ma pu ne lo do le chitika ne atato ne ta pa plato lisosri aloli ne meta redo no meta redo weda in presenting Christian truth no meta redo weda pa plato pa kripo ata sutana ata meta ine lo leadership lessons to the pa ne da takeku kena no ata maluti pa ne terkane leadership and exhortation takeku kena do ta he mane no you know le takeku kena alone ne akabyo na ma he ba he suto wa wo muti pa ata no koplo ta he palo wete pa yoro ta me ta to te pa ata o ta loti lo se do away ne o do negative and positive no akabyo ne ka ba he su to wete ta akapo ta pa do na ba he palo wete pa le ta ki te pa do na ba he su to wete pa le kapo tweta so sri ta ne kle ne no we de ne made a 3 steps pattern no
ako byo na ba hi ma da le kho kha te kha ake wo ako byo ne na ka leta do na ka tu ota do na ka du ba thwe ke tamita to te da pha ine lo leadership lesson chikara ka ne no me da responsible watch care da le ke ko ke na ne na ba me pwa le a hi ne mu da le ta I thwe kwa thwe ke hu ke ya ke no responsible watch care akaba na ba hi ne mu da pwa le he le ta o po pu do su de bla ta su ke na ke na o do na mu na da de pwa kwa to ta to ne ra te da le responsible watch care na ba ko kwa do na ba ke hu ke ya Visa masa le tabuta ba visa masa le tatake poa visa masa le akabione ne no kota umu atama do ba ti dis pa we te da le responsible watch care ne ko ba me khuna di ne lo the leadership lesson takara drifting ta lo thui pu thwe ke ta ta to no tatu kama to kama no atami tato te pa ine lo we ne te da le sadu chi sabutta pale mata dine do ta le pana hu ne di se pasi te le pu ku yo te do pa palo sa te ki lo no yo u ta do le ta pano lo la le ta lo la ta so kamo ami no ta so si ta hit pa pe ta ni lo ku ta ni ani da pa ka ba khoi byo patama lo thui lo yuwa de ka sa yuwa ata ta o to ne no he mu he da he khwe he ya pwa to ne no pakaba o mu ma thwe lo da tamalo lui mi te mi ne me da akobyo ne giftedness no giftedness ta he lo pa le su ke na ke ta te pa ni ta he le padu ne ba to ne pakaba lo plato ke lo away on a pain of signs and wonder miracles no akobyo ne talo lola talo kama no talo tamalo la te pa ne no signs and wonders no away ne mi kwa ke le akobyo ne lima ku nya pu ne tama ta lola ta kha with signs and wonders no pa kri pu awe ta so swi mata le pa le su ke na ke ta ata o mu pu do ata o mu u ta do lo plato ke sa yo so como u do sa yo ta lo la u do o ine la da ta ma lo je ka da ka ne intercessory model no ko bio ne ta le ne ke ko ke na ni na ma hi no tho le ba ka do ta thi pha ni ta le pwa ga ago lo na thi pa ta le pwa ga ago ni ta lo na stage bo akabyo ta lo na platform ta lo na pulpit bo akabyo na ma le na de ya pu do na ma o ti ko sa ko ka to de no akabyo ta pu la ta to la di na thi ta lo o we ato no akaya ne pwe pa su ke na ke ta te pa su ko ta lo tu lo ka o pwe tra da ma no pa le ma ka sa ta pi ta pa ta lo tu lo ka o no pwe ko ta bi ba ta bi mi ge no ta ba ko ba ke ta tu ba ko ba ke le pa mi pa di pa ka ma lo sa ni ta ni te ka te lo o ko ta ni ani da intercessory prayer ne pa ka tu ka pa ni ta le ta ga do ta ga no patrono si te lo ta le atab le lo de patrono si te lo ta o le ta pa di pa ka ma pu lo de a ku ta ne ani de a lo u da le da pa ka ma tu pa ta de ta le a lo u ti de pa o lo that leadership lesson ku ga da kan discernment so ne na ka ba ki kwa so kwa ke da ta we ne hele ta le agia ta te gia ta ka ha wo we ne na ba u do ta le ate paso kwa ta no li societe da le paso kwa ta we ne ni mi ta le agia ta le we ne leadership lessons we ne na paso kwa ye da mi te da ni mi tu lo ba ke ta ta to te de pha khu ta ne do we ne na ko lo thui lo yo a kwe to so ba so lo
the leadership lesson we katakani union life emphasis no akho pyo ne ta o mu tami kho le kasa yo apu ta o mu tami kho le yo akalivita ta o mu tami kho union of Christians life yene no awe shene pakaba udo living out truth from within no nakaba umu lo plato le napu din na ta to ne nakatota din nakatota to na do no umu away on the union life emphasis law the lichidikane with the historical model well you saw see we breeze the see turn away you to the historical model sel pale odo tasutana yene no away hall of fame no away ne pale amihu to talo no le tasiso teso pu no away pa kwa ke lo we need historical models to inspire us no paloba no tasiso teso ado tho ti de pa le kho pyo ke he ba pwa in ne lo the leadership lesson quick got a kind of discipline no discipline processing discipline on it that you get up while a play more processing on it let that the so about so discipline hyphen no with the processing no away could that the a get a play more the sort not the so the metal no only the a copy no da penetrable you got on the do total I could that yet on it tale create out from certainly growing believer baptized believer you know do blur that not do tone do should do baptized believer and mature believer nakaba do to cope and me mature ne nakaba serving believer nakaba mara le tao pu ta le allo o te pa serving believer mi wine patele sharing believer away the processing ye kana ba ya sani the no maluba ta wene the purpose driven church and ya bone Rick Warren awaited ale knowing growing serving sharing no away marika weda lui pato the pa ata du tho ogo ine lo do khona ata malu the Sidikane leadership mandate leadership ta ke khu kena no ta le amapama mandate no lu tapwak le pakamani ne de away me la pela ge breeze do the sita we breeze do the sita a sabun wido kola we breeze do the sita a sabun wido kone te pala kete ti ko le sita ta ku akali gitara pa tino Tokyo de ke do kwatita kles akate do matweta na kiti away ne leadership mandate lo no akopya pakaba kwatike no kuna no asatale kasaywa tilo pala kasaywa akopya ne edo mamani le away sene no patile kuna ti palo le chikata sitaka ne leadership lesson shikaya finishing well akopya takeko kena ne ba me pale amawita re kale finishing well le pata pita ma pu le pata si sutana pu le pata mula kwa sota pu ne we le pa me pale finishing well takato da dilo le pata mu le chikate pu da le ne pa me pale finishing well marita leader who maintain this value will finish well Wale atulo weda kasa Yesu Krista umunene de umunito pasatabu Yesu Krista umunene will be the leader who finish well kabe konale amawita gigale koblo atulo pasatabu Yesu Krista umu do atalo plate pa le awo ine lo mo sa su ke po ko di kono de ke pa ke yo ata su ye Pasosio tabli do malo ligibri wene mera sopolu kweni poa di kesayo lo plato ta tu
တော့ပတနောတဲတာလေပွာတဂါဂါကကွဲလောဒီလေကစားရောမင်းကလေးနကထားတော့ပကစီယောနာလေပွဲတော့ပစာတိတနေတော့တကြီးတော့ပကဒိုနေဘာတာကူတေတတာစာတော့ပကမာဝီဘာတာဂေကလေလေပတာမူဘူးကတေဒါဝဲမဆရဆူပါလေခရစ်စာမီခိုတကေပါယောအာမင်